Sem tie sunsum. Me tie sunsum no. Me 31st one night. Me first in come share Burkina. Me first in come share Burkina. Me catch Burkina say. Momon pa ma Burkina me usan to kwesi yo. Nkofo bi so die. No more truck comments. Anna o my Ghana 2022. So fu bi no Ghana. The 31st one night nipa hweche me de ne da. Anna Obofour sa catch me say. Ya mom pa na nya sa 2022 in French country for no na ku asaye dey ba kwasa sorry na hwensem bi die ehu the great Azuka prophecy I was started here me first in commission a need 1 month I started for falling me kire ba bi ebesie me ko Burkina me kire ku aeba esi ana me sa betisi mu Ghana brasta etese Obofour me hu Ghana had na one bomb pie my IGP me. And I'm the oil a blessing no. What had I say? Me bless Ghana bless IGP. And Tinango be shida me. Before catcher me say the great Azuka catcher me say I feel way 2020 I suffer for the becon. I suffer we say Anna me bubu baby wo mu say we see we bad abey na adwuma no wonko a wo de a wona nane Yesu na minim de besi afi sa entokwa na start asof ebi why na kan 31st odi for one na kan why na kan ye odi for Azuka one na kan me na me kan ye say na besi ebi kran si da afi we de asof no ntokwa na start ntem ama social media we no we me ni sofu bi enya ntokwa da kama kunda da Unima de pa saba bia Steven Chedua wo ho na me wo ufiri me ho ansa na odu ne ho o ma ye me no ma bebre station a uduru ho se o ko je nyame wa na dova ni ni na ko wura ho ye do ko wura ne ho na o mama no dova ni ni ko man 5 cities entu uduru ho a o ba o je nyame no mo do ko wura ho na o ma akoma o Yesu moja Obibia akwaba sonkon ede eba tuma GHSO Ghana wahala dwumedie ena ebre asonse mosonfo muniaba ekwe sikapa mede ebe so munim se meji meja se dia na chese eye ensemu a edi atrentwie ewo maye emu eno ene abone bede se mampohene abomu ye baba pensim mu ya twensem ni nyina sere ene abasa na wonso wetimi de wadwenkyira wo defa ensem ne ho no etimi ede aba beto eye comment section san se eho ena wonso so betimi akire ede afam na ebusuafo se de mo amonim no bra eye 2021 ekona wie ye no 31st night asofo dodo na ehyenkom upon say IGP ede ne directives ebaye ni nyina mu no enkom hye ebaye wo momo ehye de ma Ghana omofia ne keka ho de otimi hunu enkom hye de dodo na eba ebebepie mu na abusua sofo panyi bi ehyenkom ede efa eye other countries ho ame no wo ekase ensem no dodo na ekọ eye eso ewo wo mayi emu na abusua mema mekasa enye tenten ye gongo hwe eye videos no ebi emfa emra ne ba ya donsenu emu esuko 2022 ma unsa Burkina for kon ensam na sunsun asa go hono awrade hu man mobo yes Lord adai yes President Ben le siso no makabasi power Burkina Maura South Africa abibi mamu Obofour kasa seba sunsun nyuma de ya Azuka Obofour ye number 1 yenya juma wo sunsun de ya angel of Azuka ye number 1 akokora kwanim so wo betimi ayazu kase boni bia no ye bi dia kire se adwuma mentrai Maura Court our South Africa na Maura Court ho my God and someone mo kan say yenkoyi president dada ne mbra na me hu Zulu fo bebre South Africa de ekoso oba wura ho omo de no mabobo omo ti abibi mem ha de ye
Mema nshatade. Makasa. Zuma na damu nana. Zuma na damu nana. Jacob Zuma. Ona wadi a maturu di obi asiso. Ono a. Papa David. Anya di osiso no. Okay, Zuma na dem. Dia no osiso na omayi na free ho. Jacob Zuma. Eyo no a. Zuma na dem. Zuli for na si abonten se omunyi ne mala. Ha. Kasa. Daben. Konzula ta ha. Kasa tira o man no. Campside o. Sunsum kasa. Man no tie. So what? Amasa. Kabasita. Ya mompa yenko Guinea. Uram Guinea. Soja ni no. Obofour na wura ho. Ya mompa ye say. My God. Ne tawo na wase ya manu nie no. Mahu say. Ekuokuo bi atwitwa. My God. Na omo ka say. On san ko president. Be ebe kosi o kini. Ana azuka bofo panyini asane mu de agu ho no. Openia. Ma ompre. Ebibi mem ha de. Tumi ni kura azuka. Nigeria. 2022. 2022. Nigeria for him paibo. Nigeria for him paibo. Jesus. Akokra na sere. Tutuo. Bibi mamu katra me say. Yansa inkofa Gaddafi banimra. E wo Libya. Obo won sem se wa kwan bebi ama won sa. Anointing. Na tie. UN Africa. Amon pasa Gaddafi banibeba. Oma yina free. Oma yina free. Onipa obetimi aye Libya ye Oda so eye Gaddafi bano azuka oda so se de e ka no ba mkasi ya mawrade omoto abana obewini sa Akokana sere sunsum Algeria 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 sunsum bra na ekoso no Mahusa Oba Africa before ye meeting Jesus na Arab for na ti omo ho ebibi mu sasa aden ebibi mu asem muni ya nwini momu ana 2022 My God. French country no. Ya monpa ya na ku ba ko ansa mabim.
of Africa. Bafo. Kasa. Humanity. Mabagana. Eddie. Oma wuni kama unsam kesi amewura desa. Amanya Obofour no Turkana. Mihu abura. Yadua ni bebre. Na abura na mihu ye no. Yes. Akra 2 years TV. Akra 4 years TV. 10 years, 20 years, 50 years TV. Bisa Obofour say na dan na Ghana yetete aburo bebre. Ase hwade 2022 Ghana be yeye. Amen. So my nutia. Emuna yebenya yeyi. Me ya Obofour. Le catch MVP for say my sword thing. Amaniti. I'm a speaker of parliament in Lucian Bebre. Ha, ampanso. Omo twefo omopo. Na me busa Obofour say na him fan na me free. Oso ye Ghana ni. Me hun su a. Ayiri free enough. Ha. Na eba. Obofour na kasa. Obo nsem hyeho abebie kwan ama wo. Ye can't hear in so behind you. You can't hear in so behind you. You can't hear in so behind you. You can't hear in so behind you. Kumasi. Obofour. Kumasi Dubai. Mumlem Akufo-Addo. Oye do betimi 2021. Na hu se yeyi mu wa ha. Yeyi ntosi wa ha. Yeyi amoko wa ha. Ana me busa sa dey. Gosh. No se aduane eba 2022. Sabu fa wurate. Epipi memu pofu. Wodi animu kan. Wo yira kwan a yanyira yira. Dokwase. I'm before about to promise another bay this year. No question. This year. 2022. Mount said, Baumia ma flag in a frato. Na kwashe alliance. Obo nsam shewa. The ohunu and oka. The oka aso ya de ya eba. Na omuti asunsun we mi mu. Before some any Baumi ankasa. President, your mind for. Why are you my baby? So bet yes soon smell me. No I tell to me Yamutre. Nothing as a crack. Soon la casa. Na akokranin ko pepere obeje. Asafofoɔ no deɛ ntia
Ghana adifujuma tofam yemfa blemu nkoma obia yemfa ma yenya difo ne asofo na Obofour na kasa we twa we nantini we solitia we oba dabai ana oya asole dabai me ya asole no onya asole onko ana ona na ne Yesu David ba wonsam kasa ba urate enyina nana 2022 ya mampa ya ma ya sofo mpanimfo nya saade a mehu ne nye asofo mpanimfo no ya mampa ya ma wo mo Obofour kasa Atames Mahama Kumasi to Accra kwan ya wusa egusu ye nya awagefo ade ya bechen na Obofour ka che me se men kan che na wote kokoso se Kumasi to Accra se president bia so omunya man na ebewu a ya na wote kokoso mfa mo no ho na ye na namfra no ntum se ye pese ye kwan no dobu road wa wo mo bia beboa bi ye be ye kwan oma wonsam sheseta Akufuado oye do betimi bia 2021 waye now from 2022 ebeyeye amen IGP ben na aba no Dampale Ofriko police enye nne sa na bibi woni mu sa so person bo man Ghana wa masa odi difu samba tofo se pani ofie na obi an school na letter ba okofo obi ba o kanse mu kire ase kire ne sei na dampale wa madifo ne anim ya adwuma ase we hwanfani na da so yi ase kasa kaisa ase kire ne sei emra biara e wo Ghana ha no yes so diso oma wonsam shawasa ontimi nka so bebreki adifo never eni na adwem David mo se yenye Ghana ye enya sa na mo ka sa ye ni ye nso amokasa na ose odi no 1 year 2 years kra obeye bibia ansa na afiri ho dampale ya wajuma makacha Ghana for sa blaster sika no mo fa me Kenya se kwa na tutu yentimi nye African Cup no se bofo ma memu kra abaya te sa second division team bi o mo bokus adani e wadi fo na yehu de eba yes na usiro me smau pa hemfie
Yes. kɔka kyerɛ ɔmo wɔ hɔ no sɛ nana se ma tiw de dua wɔyɛ nyansafoɔ nti no ɔsɛ nana se me hia wo Dampale, the angel of Azuka. Catch. Yawa Juma. Piao. Bon Sam Show. Bon Sam Show. Tieni. Yan costume. Ni enumere bi e wo ho. Efie bia emre nim no. Ema ba konma dodo wo fie. Sir. Oko Arab memu a be ma sade ne so obehwe opa. Tina nkramofo ya so de ano ma tem no me de magu akiri. Na 2022 mo hwehwɛ mo ho ye. Enso be todo. Ise ya so ko kan owu a be ba be jo se be kirem. Nanso se bi hu adaka sikro no mu a minim de wawu dem. Ba won samsa. Bafue. Yeah. Dampale. Eso nyame ahoden. Yes. Mami oil. Yan bi num de. Na yenim se kasa bi wo ha yetimi to yen safrew. Ono na aba me asua de. Ade ya me fa ne se obohu se wodina barrier uduru ana wayi nsankwa kakra na wasere me ka sembi papa no waye nipa Pa. me baba bi ba ha wadi machi ache wasa to ame wakra ana oba me nchen e wo office wakra no ni police ni bia wo na wo na one na wo no na omote speha police ni no nhwe nkola no satam na police panyi no nya maye panyi no ana obi ka kire ne se ode na no tumu a papa no be hwe nkola no okoka kire papa no ene police ni hwe nkola no Oma won Sam Show sir. na chese osiesi ade tata Sir. bibi mamu bofo mesire nhyira ne nimdie de ma no onyame ma ne nyansa enhunumu yesi obese Ghana yesi Dubai Sir. yenya otetenfo bi na otena de a Yes. Awurade ma ne tirimu pɔ de na ho ɔden nyɛ kɛse ɔma ne nyansa aburo nyansa so ɔma sisie honhom bewura ne mu Amen. onti ahiafo asɛm Amen. oni bi asɛm Amen. onti obi bi asɛm Yes, Lord. na ana ama ne nya na adwen sɛ obetumi agudi fuduma Babida. di fuduma de obi antimi ngu no yɛyɛ ɔman Ghana ne yɛyɛ difo ne deɛ Yes, Lord. yɛhyira nhyira de ma ne sɛ na adwuma nyɛ yi Amen. second umame oil 2021 asɔre nyinaa yɛ den Sir. ti yɛyɛ bɔfoɔ nko ade Yes, Lord. ɛsɛ yɛhyira Ghana Amen. ɛsɛ yɛhyira Ghana Amen. Ghana yɛyɛ a Yes, yeah, ye. yɛn so ayɛyɛ aka me 2 minutes munya ne ntɛm ma me na afi Ghana ɔbaa biara a wopɛ ntama wo sɛ ne ma na wowo nta bebree Oma won Sam Show sir. mesrɛ nhyira ɛde ma me president Yes.
One trika ni ya ye nyina bebre. Sir. So say ni friendly di ni friendly ni mu a. Na obo nyina hwea me dem. Ene mpagya. Emra Ghana. Yes. They are tosso. Sasofo be jai obadabe. Ana me nam ye ya che. Ye nyina beka ye ho abomu a. Yes. Ghana be fa ne ntoma pa. Efra. Every January to March, ana be ifo aye meeting. Ewo kwan bi aso. Ne sere bambo. Amen. Jesus. Yes. Any atom. Amen. Adi tumo bibia. Yes. Amen. Sanchira. Masra ma na wote kokoso. One ne mpanifo ne hema. Yes. Ghana ministers ne MPs. Yes. Yes stars. Ye mpanifo. Omo ho ban ma ye. Na ensie ye. Ewo Yesu din. Amen. Fancy. Oh, some kasiya pa. Sadia Obofour Sunday ye Obofour. Na abusia said de mo amakwa tie eye ye papa ne nsem a wode etu edwa no eho eno no na yaba na kache an yaba wono ankasa ne die mu achese ye ne no eba be pensen ensem no emo eno nti menyi wa fidie no emfa emfiri ha said nkomo no ebekọ no wo adwentwe bi wo nsem bi se bia na wode ato eye comment section ho ede amayen on share videos no so a share like na ebiem so subscribe be me notification bell send ye be ya nya upload video bia no wonsa etimi aka na we de me say eye ebre no yenko eye wodifo enche na chese ne no endo ensem no mu ezuko eja ye mo akwa ba mejo so meba bibia boko de Yesu adum bibia boko yeda Kristo ase say me hu edin a memfa emma because edin no ya titi udin dodo na bebre say crampo de matise say angel azuka mom na we use so say edin no de here na because ye nim say na wo ya amansan bofo data edin no dos ma memfa fidie we so na on say ye kasunsum samu ana onyame difo a bofo bia ne de won ne nante yi a ene mre wo wanimu na me din ne ye prophetize the kapia oja nyame eno na nyankopon de ma me ana ode me call amanse nsroma ana ode me call amanse jataburu a ti ode me free jataburu a no ana ode me aba the great azuka eno nye Ghana din eye Africa ntimi ye bibimamu bofo nti say onipa no onim amanse ne de eye mikrom din nti eno de o kase me amanse a eye mikrom din na say me ni ojenyame biem me the great azuka bibimamu bofo the angel of azuka bibimamu bofo no aya kire me mia nka me baba beba so because yeah 31st night e bra na wo yeah you catch your church members ne say one more enye sign e gina ho de maden odo love. okay azuka means love odo so do nua wontimi nya ne bone odo nua otimi kire ne kwan pa enti de na ye kire nyina ne so man Ghana ehia nkabom ehia odo enti no on se eno nti na onti bibia se a ese ubusa ne kire wase na je say enu no nchirase enu no na ebinum hu ne se nka bia nka enu no ye motie bia na say ye je say suman bi din na je say wo yusu Ghana for the bibia free bonsam other than us Ghana na ye beto ye no adepa bia ye bonsam dia ade na bibi wa ye mfa bibi manyame enti bibia na ye bonsam dia enti motia wotumi che nyame konfo wotumi che nyame enti ade bi ebese bia ye bonsam dia megitum ye bonsam Odifo si de be si bia ye bonsam dia ogitum yo odifo ye beba eye enkomhye no so na ebra wo hye enkom no ye hu na asofo a wo mo hye enkom ye hu asofo a wo mo make eye prophecies obi eni ho no ma edru ne enkomhye ebra na kwala so eye ni mu anase like ye de no enam na onase wo hye enkom na chiso obi di na chi ne ekọ enso ebra na wo hye enkom ye hu sa ne o ma ni nyina ye enoma bi wo ho no mu a eye na etwetwe Ghana fo aso ye ka ye mre bi wo video bi ba bonten na no so wakwala ba ku bi wo ma chese won konkron ebro no ne won kro ne ba like yanti ne o ma bia se me on se me ka se me bibimamu bofo me ye no ma bibibi anipa nte ase me kuta sunsun hwe
Tamwa ye wonyo bi nipa bedwuma die no awu nipa bedwuma die no awu na de do na kase de ne kwhye fom ase kire ne sei adan na ade bi efiri nyame bia mo kreti di mabonsam ebe Ghana na na me musa hwan ne nim so be ko heaven obi anim me asasi so na esem yeso adwuma asasi so na esem yeso adwuma na de akade yes na mamen semenye he me na me command ma Obofour me metimi akasa ama wo dade metimi apagya ofiri dem abeto abonten metimi akacho se me ma wonyonso ampa wontimi nyonso metimi akacho se wo na me ma ba abebo enso enei ombeka se ye motia ndi so bitimi command motia na se nipa no bibi ye dey ewo ni mu utie ni ye pa metimi akasa ama bibi ha mama Esther wo obi ye frɛ no ya usu obo gan instrumental so mo ye chinyimfo ye bibi posi we say me se ma chekere do aboduam just ma no keke na afi wa mantam dua po no wontimi opeso okọ wontimi nkọ o ye o de sa video no mekate dia sende wo eye tumi wo mi mu on de ye wura fe Obofour se ma me nyimiti he de ba ye manim eno masesa ota de na eye sunsu me ye difo me ye sunsu mo adwuma me nye teacher wo nti dia honhon ne be betre me na no na ese me ye nti no ma me ye no ta magana fo be hu se papa we bibi woni mu no na no ma ka che bi kura na mako na bi azata ma kura na me je ma home enei na bibi wo mi mu na nka o mo be so mi mu ye no enei na nipa be ka se asofofo kura nka sa kura be ka se o mfiri nyame na wo nim do be go heaven wo nim do mfiri nyame me mfiri nyame me ye bonsam me gitum if you believe Azuka say yes ujimi dia gitum yo odi for bra 31st night edru ye hu komsha wo hihye ye na ya so mi mu no eno na me chew say enam se me kuta Obofour sunsum atimi mu no so no sunsum ni ba ensem o me kan ehu hwe na nkofo kasa se o mu do mu mfiri nya na Ghana fo wan efiri nya me mon kire me do ofiri nya me ana mbetimi a kire me hwan na betimi a kire say yes dua na ba na de behu dua he ye ne a almost ye mfiri nyame ye na ebeko heaven yes he ebin ma yo manim pataku ana o ma yo mo so mo ye mpanimfo ana o mo de o mo na ekọ heaven o mo na o ye teachers ye bebo o mo so ye bebo o mo so ablantie bi asiso na obi ehu a we mu do mo nye papa mo mfiri nyame wo bompa ye busa urade difudwuma ye dambo de wo be ye be ni kwase ni party ase yes so se ma me fast ya person committee he de mani mu ye se wo da ne something ba no ota de na se me am hwa hwehwe mu am hu se masesa ota de na se nso Obofour se me nye ni se ma no enti mintie nipa ana mintie sunsum se mintie sunsum me tie sunsum no me 31st all night me first in come share your Burkina me first in come share your Burkina eneku asi ho me catch your Burkina say Momon paye ma Burkina me usa ntokwa asiyo nkofo bi so dai no mo tro comments ana o my Ghana 2022 so fu bia no Ghana ne 31st all night nipa hweche media ne da opa follow no social media nkofo tie wo de omo media no na nipa hwe e ko 1 million views na odi for with eye enkomsha wo hye edema eye Burkina ne de ekọ eye esoi ebra che se ensem no esise ne sen na wo hu no esifa me de makasa me Obofour the great Azuka bibi mamu Obofour ye be petam ne a church the great Azuka na se Obofour ni mi hwamo Obofour ka che me se on se me free 31st me free fie ko na me nim de me koka me nim se ko na me koka no me de na me koka emra me start ya almost start ye oye bibi mamu Obofour oye bibi mamu Obofour tamwa ye start say ye fresunsum ama me no na Obofour se munye din na me nkasa o say Burkina president be na sisoi ohia mpaibo ye mom mpaye ma no na Obofour sa ka kire me say ye mom mpaye na nya sa 2022 in French country for no na ku asaye dey ba kwasa sorry
na hwensem bi die ehu the great Azuka prophecy I was starting here. My first in commission a need 1 month I started for falling. Me chere baby ebesie me ko Burkina me chere ku aeba esi ana me sabe tisi mu Ghana brasta etese bofo me hu nanso nipa se me yedai omfiri nyame me oyusu eyesuma bi suma yedai ene na omu kwane ni catch almost says some will swim or more no meje. Yes. Na so was what my to me a brute to me so. And he said, Nina ba make a such to me na bed Dania than papa mamma. Obofour, yen share with and share we share Edema, Burkina, Guinea, Libya, and some more woke kan ye nyina no so no. Enya de say ye tin cranshin simbia ye den ewo ye other countries in some wo kan. Ba no di yen sema ya na dana aya na denti na ye doom prophecies nko. Ye kan doom prophecy a Obofour sorry a se obi da sorry a oson da ye papa ene da ye born de no tu hu anamo. Nye da ye boni ase chense so da no wait ene na ka abomi a ehu chese me so da no manyeska ende ye mesre keke what ya see pa Obofour ohwe bible ma o man Israel na ta ma no mo be kwa konkora ye konyame difo okohese ye kwa ye be din kugu ana ye be din kunim enti difusam ene bible mu nsam no odi pante bible ase omo so makosku no mo nte bible ase o Oma biebi omu quotation de ahoma sesan baabi no mo kaakai atade na se Obofour ka kire me se eden na ye che se mahu se Burkina ye mompa ne ntokwa be si ne nkofo atwe for ken comments na maka che omu se na eba mo mompa yo ana me sa call South Africa se me hu se papa no se ne besi ana me call Libya se de obema Libya ye Gaddafi ba enye papa ana eno enye nti ye ka papa ne akambone ba ya na asabone no doso na Africa de ne pe Africa nya dwumbone ngwa ne gutaye nti aya dwumbone woni ewe ye tirimu nti ana chese bone na da bia ye nka ho nse busa se ye sorry free anopa kosi anwumra nsem a wotie nyina papa ye se ne wo da bia da obi empe wasem obi asori atia o obi akekere accident obi ahihye bibia to so enti ade a ya proto wo sunsun na Obofour ye hu ana difo bi ehu ene ye ka na Obofour sanka ye te ye maimu e de nka nioma e bekoso wo ye maimu ene ye ka ye nte se ye Cote d'Ivoire ye prophet bi anase sofo bi ana Nigeria sofo bi anase chese England sofo bi aka se bibi se e koso Ghana na so Ghana for de bia ye nya wo mo ho ensem e ye den e ka e de e kire mo e ye de ntia ye mra meme de so meme ye de bibi mamu Obofour se bibi mamu no nya Ghana nko a me Ghana prophet. I declare today the great Azuka is not for use for Ghana, for the Africa. Enti onyame ka kire me se drum rebi na Obofour ka kire me se wa ye me wiase nyina meka se de me Africa enti se o bo Ghana prophet amenka ho biem me Africa fa me ka Africa for no me nya Ghana for no mo form Ghana fize samon pa obi besum me first in commission na me ya se next 2023 na ye be pe obi ote French obi ote different kasa na ye kasa no ma translate de ko enti senka obi te no mo bom pa ye anke ne hwede president nti hwo se me koka kire president se president mahu se ye bebo wutu a obeka se be de na ba me catch on say president why na si so no president ni din de say ohia paibo say na ba be si o January esi asechere ne say the great Azuka bibi wo mimu enso Ghana fo ahoye sunsun oye sofo woni ani oye sofo woni tumi ne ntini de ene wo hwese ensam a meka bi efiri mu ba bi esie ne de ne wo mfiri nyame na say ye motia kiremba bi motia ne bebiri wo na mensa nkwaji bi nka ho yes na Obofour se enkomhye no eba na se munni eye obi a
wo be say de wo kasa nka wo be po bi o te French na o te eye kasa o kuro no so kasa na chese wa translate e de amomo adenti na se mo hye nkom na se ebia adekode na mo hye nkom e de afa ho na nipa na mo hye nkom no e de amano no won ban mu a na mo ka na aye bone a aya na bibie ni ho no mo betimi aye de asi ano kwan ana because nka wo hye Burkina de o ebia say ni ebia nka mo betimi aye e de asi aya ano ekwan na nka eno ano na say ebia nka mo aye say oh because of the ekoso yi ye ntimi nko ho ene ye organize eye fast ana say bibi say e de ama eye ekro no na ensi de bia na wo say mo hye nkoma na mrɛ mu magana fo ana say nipa ehunu sampa wo kan ye ne ba mu ana uko school ye bo pale di say ejoada wa want to school fees a ye be pamo ya amfra o se begina ha want to ye be pamo uko fia no akobo wa ofo say ma watua se mantua ye be de ye be pam me asechire ne say sem ye nyame difo na sunsuma be wura me mu no enu nti ne de to mfram mti wotia to hu anamo ati message ni pa sunsum na be simi mu aka ese obanya safo ye buni be ne enka na sem nti se wotie me nsem na to hu anamo na chese mo pese like enkomshen mo hye na ye bone na nipa na ntu hu anamo na esi aya na munya nmunyam bia na say ye den munya nmunyam amede kwai me hye nkom na amamu amoka dai so di for ne hye nkom amem nti se ba mu nso say ebe mu anka ni papa no mo pese on se Ghana mo mpe no kre papa ne ye pese me ba question on se Ghana mo mpe no kre o pass her social media handle wo Ghana nyina radio station wo Ghana nyina and some amaka free 31st album you know say TV phobia started born news and TV phobia started apart from 101 bi ma men ko kase wo je nyame nko hye nkom a amam sesie anke ne weibo kura ye free so de ye pene se manwe aka ne tiato na ye omode na me de if you believe me believe on Jimmy India enyo na auto duane mame de ojimi die no bajimi ade nya bibi pa bi wo mimu corona if ha me kai 2 years ago papa bi was so Ghana mpedufo akotna US of friend me no say wa follow me wo social media sana emre bi ba tamu Ghana ni beba omoso na bia na different country bia be family Africa Ghana no papa ne ka no na mente ase bedum bia besi ntu hwa say say asesa dia ko great azuka ne bibi me Obofour yes fi say aduma me ye nyame de me ba say me ye bibi men ewiase le timi mu no so ntimi sum ni ye me do wura me office wan ka bo say the azuka wo na kunya mete so azuka wo basa ye dia ma me azuka ya ma me limousine ye Obofour car me timu a me di bedi me hene e wo nyame mu uteni ye pa enti asechire ne say oman Ghana de bia me bu baby say ushia bodamni na bodamni ne be ka kire say maame too much e chan ma hu say watwen we no na awo mene akun onso we decide say no papa me koya azuka interview obeko obefa ne say wa bodama na asem afiri ne mu bae nti me ka kire Ghana say mo hwe nipadua mo hwe de afiri mu ye de eba kame sanso so dia na say no de yentimi enti ase ma ne nye because ayeden ya de wo ye no so no nyoma bi nso betimi ato obi suntudua say wo hwe de free mu fine de free mu no eba na eye okay but unipadua ne no unipasu no so no e kan bibi fofora na chese wo manipa na adwan aye ne ntanta wo eno ne yam wo hu say teacher div adwumadie nko apostle adwumadie nko ochechire ni adwumadie nko ana mama wati asese difusam ye dambo what had na se na me hwe prophet for no say difusam de ete se dambo utie ni ye enti mo so mo betake difo en hwe betake we mo what had na se enti de me pese di party ase ne se me million mabodam more dam what had na se enti nyankopon washira yen so na kura na e free so na de pa bia ye bonsam de ade bi ekuta bia mfiri nyame no muti sei na nipa na awoka no wi obema chop money onipa na awoka no wi obesa yale onipa na awoka no do be ko school
onipa na oka no do betu kwae ono akoduru ba bi na oka che se we mu nyame nko na wutie no atare wo na ofri se de beboa na twa se wo ye enti dia na epeso man Ghana ti ase ne se meme ka se 2022 yesi difu bi ani Ghana na so the great Azuka mema Ghana fo hu se prophet wa ha enti de si ye ne nyame a mediketi de ma prophet fo e wo Ghana se je nyame aka no eno na bebe mu na sanke nim sanka 31st night e brank IGP de ne nhihye ye ba ye kran de nka mo nhye nkom enso so wutimi nya akokoduro hye nkom yi na amadodo na e kasa asa wo akokoduro pan meni akokoduro e nyame adwuma na me ye nyama adwuma Ghana ha nyina ho na bompa e ma IGP me nam de oil e blessing no otare na se me blessing Ghana blessing IGP enti nyankopon be shira me eno so ye beba ho asem akire tama me de oil e so for mama papa no e kire se nyankopon ma me nyansa me de ye nyame adwuma otare na se na Obofour yenhwe ebra na wo kan eye wonsem no wo ka se ye mompa ye emfama eye asofo empenifo ewo man Ghana emu na de ebesie de ekoso den na ekoso den na esi wo se Ghana fo emompa ye ma Obofour because when ambo obi edin enti obi anso ntimi hunu obi anso hunu ho so wo ye difo o ye sofo panyi enti they say why mo ne wo mo a wo ye asofo panifo afi Ghana magime edi se nyame achem 2 minutes sunsun Opa, some of 31st or night, Mopa, Ghana ha free January ban, why some no moka. Why, nya Azuka. Last year, so sa. Other than us, last year, I'm catch a speaker of parliament say about 21st week. Nay, General say, Papa Belusu. Mr. Tibbo, back to back, Sabesi. Here, before catcher me say, the great Azuka catcher me say, a few way 2020, I suffer for the back. So for we say ana me bubu baby wo mu say we si we bad abey na adwuma no wonko a wo de a wo nana ne Yesu na minim de besi afi sa entokwa na start asof ebi why na kan 31st Obofour wa na wo kan why na kan ye Obofour Azuka wa na wo kan me na me kan ye sei na besi ebi kran si da afi we de asof no ntokwa na start ntem ama wo social media we no we comedy me nyankopon de me ba asase so me ne sofu bi anya ntokwada utie ni pa me ne sofu bi anya ntokwada kama kunda da unma de pa saba bi a Steven Chedua wo ho na me wo ufiri me ho ansa na wodu ni ho o ma ye me no ma bebre station a uduru ho sa okọ je nyame wa na dova ni na ko wura ho ya do ko wura ne ho no mama no dova ni de ko man 5 cities enti uduru ho a o ba wo je nyame no mo de wa ko wura ho no ma akoma o Yesu moja atare na se me ka sempa obi so oba wo je nyame wo na dova ni na confuse nipa na de na ko wura ho udi no wura ha no matam Yesu moja ne de ayede e de amawo nipa no ko dura wasem ye se me ba me dua no mafo so me de Yesu moja na mame enso kame wo kwan se me kasa ho o ma ye me sa me timi ko station wo akotete drawer fo no warning so man hwe ya bibi beto wo mo nipa so oba asore ade na ode ne ko wura ho ode no kwa ne ama no 5 cities say so matum dia menim atade na se nenso ade na nka sofo a wo na wo so wo kire nkwaje nka wo yesei enso mimie ma no nka hwe me se nyame se umreni a umreni memre ne so a beba atare na se na Obofour we de mintwa eye wa no adenti na eye asofo ana se edifo a mo kan eye twi aye local dialect no kameko ye se de bia ntawantawa wo montem na so mo kan brofu ye nti so mo ku one ne se ebi policy ne se me da bi omo de bi di me me aye kan ye de di mi sa oba da bay ana ya solid da bay so futimi ka tem se bi nkosua wo sha foforo so futim betra ho no modi matem o makansem bebre we sole asei what is my bi ma no aka bida ana men kasansu ntia sofo bida on the make papa na asem a papa no anka wa ye no ma bebre anka metimi akasa wo ho so men ka hwe
atade na se ade na obi ba sorry na mako station ho say nipa ne ba yemfa ne mra oba mbema ni sika nso nipa ne de ne duru ha no mama ni sika na by force ye do awura ho aha ya sorry tena ha na omo de Yesu moja ne omo mra ka taps na omo de ama no nipa ne koduru fia na wa frɛ sɛ baabi a me bewura ne ye ma me Yesu moja na menya ne dai me se nyamia atade nso sa nipa we ya gina ho twadi fugu atade na se nso no ma wo ye odifo oh nso me wo policy bi wo me mu sɛ omle so afa memre nso ya me so me de no se me nyankopɔn ma me nipa ba akokora mani so ba kopɛ mani so fi se me de otimi mu ne so obeye me ho hene nti wo hene ne na maya ade na maba mu buo nti de ese ehye o mutirim ni se mefa kwanya we so atu nipa biblia difo ne asofo ne fo one dwene papa ma de wadi kan second de oba fahumobro bi sonumu third do unia difo ana asofo me etara bia na me wakoma pa se meke kan mu nyina bomu we sole a wai sei ana opre ana o sei ana obada bai ana sofudie no kra no enuma de wanko school na wo Yesu Kristo ba unzo go Bible school wanko Bible school nti dai ba se mresi na so asa na ye technology wo school die nko ya wo bi o ha di fusam nye school sam o nye school sam debi sunsun na be su mu ka so wi okọ eno ye school for ne a chechere for nimdie ye da nyansa Solomon busa nyansa obusa no wo wiase no manyina o obi akọ school o kai babra won te ase metimi agina ye teaching se church ma bi quotation 1000 message eye nyansa kasa atade na ase message eye nyansa kasa just one word betimi change your destiny and preaching ye day omani bebo omo so adifo e besa abede preach ama omo fi se ye ne te hunhum ase ye ne te difusam ye ne te bible na ase me bible ka chem se me mfa boa mo afode am de bebo afode so be ka ebosomsam na ne na bible na usua na yere woso ye kristo ni adan na wo kwa wale de a wo de snap ko hu oba na busuafo de koe ndu so ye sofo tie nsam bi sua bibi ye de ye follow sunsum na da bia me kase o man Ghana tamwa ene Ghana o ye sofo na ya blantie umfiri nyame na nkokrafo na ye de no magugu ye komu a ye gyae o maye o mo ho so mo do mo ye so abofo ye de eyi se o mo kofa no Israel so mo kofa no Mantis so mo kofa no Jacobu akura bi ase o na o mo de agugu o mu kom se nyame wo he fa wa na ga kire o mo hwia me de de na edi onje mantle ni mantle ye de na se ye ma men kire wa de nwuso ye de koma ko ketia ko tobi wo kwa ho mantle ye de free me mu ba makasa aguso baifuo bi ana obi betimi akwa kotobi aba beton nim sunsum ogwaje de bae na de akogu utiri so samosi bibia fake wo enti de ono akofa ba onim sunsum edi nachi enti mante wo memu ne se meka cha o se fa hanki na memen kasa na bibi mewuram atade na se enti enjeji obi Ghana na me de bia me kase asofo mpanimfo no bone omudi na say ye de omapia ya so say de enko heaven me de omopo mo be ko heaven de me de ommo mi din kan mo bia mo din aha omunyim mfirim ene ko hu wo hwe se me na me ko first atare na se o se de o papa ye mpo no eyentuma fi nti ade na wo jeje won so na atene o se de office onya bone da no onto bo no atare na se ntimi de mo njaje me se me ko bonsam dim and so me first person me ko heaven na o share with year entokwa ne mentime wanse a asore e wa asofo no entema den na wo betimi aye e dia resolve nkabo mu bi betimi aba asofo entema mana ye yi enkabo mu ni nyina kin no kutame nyankopon de maame nti omu nyina mbra wo na ase ana omu mbra me na ase me metimi asore se nkabo me ye be adwuma me ne apostle Kennedy afrepoku ye decide ebi obi ametia no ye decide say ye pe asofo nkabom
nti ye start say ye papa no selfo am akome papa no baduko bi osu bempa mo ye senka omo so be ye nkran na ye pia kumase fo na edoma be ka won na nti ye say take decision tamwa ye boa no na afi kura de asofo na start twa megu acha de na se nti me ma take decision say 2022 so for de bia nu ho ametumi na asi ase bi yeah untu na esi sofo bia de ase bi na che se mommoa mo ho no da bi unima de se onipa a obotwene se besa no ode nkofo abetete o se encho ntu bego ese metweme ho so ata de na se ana de odome no me do no bishop Kwajo Obinum me do no to no so do me so ata de na se enti wi ase de odo no so do no de ondo no enkoka no obi de na aduane abesio aduane a wodi se ya teke se ya buru min kohwem kura no ma se ya buru metwem akọ enti de me pese me de ma obi ne se so ye sofo no atofo mo a ma onimra ho so onyame ne pagya nipa obetimi asa pagyaw ema ni bre ne ahoye bi mewura mu se ne matofom ne de ne metwem mu nyina agu amnanum ya ye te se koto tuntum saa na before ya adwen city odifo enche ye de nkomo no ebeba na wie ye na se Obofour so anase eye se sofo bi anase onyame nipa bi ana nyame difo bi oyonko be ye wade na wo bedi natem obusa question Yesu Kristo ba onu made ba gwa wantimi anye obi a wagimie a wodi bewu ana edurume bi a dia sofofo bi nima ye no mo satem didie yes fi se ne yafa jimi ma no ada na wo begina ho kase we mu do mu mfiri nyame we mu do mu tisei omo adi sika omo ese abra won so ye bi enti se wo ye bi dia se me ma jimi a won so wagimi una wajimu degree ono wajimu so ata de na se ye hwa de bi hwan no nyame difo me musa question hwan no nyame difo bi a chese nyame e ka ne timu po adwen de kire a o ka ebem amamu a we de mona mu hu ne sa enso so obi nyame difo no o ka na amamu kro ofiri nyame o samu bible mo bi si ye wadifo ebre hyenkom ha mam enso no mo ye nyame adifo wata de na se na de wo mu ne se nyame bi enkom hya se o ye hu adwuma na wani ma nwu ase me capture blaster say the Obofour the great Azuka 40 years Ghana ntimi in the African Cup a day in the kutam we menya no na metie Obofour se memfa nantwie na memfa nya de mfama blaster e bi so nantwie no ope e bi si say no mo keka nsensem sa opera media ukọ Ghana website bia egugo nti Obofour ka chem say me 31st one night I may hear Jumanam say that the great Azuka Kasa or TNT. Born or Moko born or Cameroon Mashawi. Na Ghana, se Obofour Mamma Mombebo bought is a course, no muntimin ye, on Bebe fee, or Mufesi Canon Quay Kenya sequai. Yantre di Fusembi see. Me so Ombebo bought said they course second division Petre, born in yes, I no Mokoboy. And yes, sir. Ada na bo omunya nkoboye na maka se no besi abobo na sa na akosi ana me sa ba se ekyere se mekuta 2 mini sunsum Ghana ni Moloko ma hwebo na wie ni ahye Ghana 1 second match na me sa ba se me hu 2 goals wo ball num na nanka me de me pressure ke be ko Ghana se me ma anya ho adwuma me de me hu ni maka kire mo me pressure ka me de be ma Ghana na that minute no na Gabonfo na teba ko na Ghana obi asini trust na just a draw de me kan ye no me kan ni social media ansa ne abobo no sanso ne siye last match na be ka cho mo say me hu se Ghana ya de kra ye draw na Obofour comedian kai bia obi obetimi awi no metimi ade 3 goals e de amano na se omo anyima ani na me de me hu se ka na e wo Cameroon na Ghana 40 team no players on say o hwebo na omo bas no ne ya wawa Ghana flag free ne ya wawa free one as chere te mo ba fie enti Ghana beba fie na points na omanya no saa no mu benya 1 point no eno na kire se papa we
wo you odifo a yemfa sedama ni nyankopon nenso saman bi dwedwentue bi ebeka se ene wo mfiri nyame na emotia ne kan eni tiri so Obofour say wo kan ye nkomhye ya ene adenti na ye de ekoso obo mu ensem wutimi hu ye Ghana for enti ase se bogoso issue na Obofour bi entimi ehu anka masha sankom no 2021 no ho mepese video ni de amamo me pe de ase kan me hu de me nsam no na on say 2021 no na me hu se wie mu nye enti no me jai media asem so obi a follow bia e say no ma hu ni say me mama adwen komisunsum no so na me jai sa no ma no ata de na say aha I say me am nipa yi can say the way is there a code now is a kobo was yeah amanse capito more capito ya so what I say iti koba me bo me capito now amanse on say edru maybe a yenso ye won kofo bi omodo yen obu a hwe platform na edu atem wo abusiafo wo ma wo we momote na ye omoya nti no obi timi kacho se twe ho firi ho nanso enam se nyame na se kan dia eno na obeka nti no adan na hwensem a maka nyina matimi a kire de obehye sei ne besie sei nyina nso baaye no ohun se station ye papa no ana station wo ho no ende nipa kakra bi na started se de mabaye a mote nsem a meka mo befei nanso nka meto bombo a nke atre ke kobe bia Obofour ye bre no aye bre a ene se ye di nkomo no esie no efuto ben e na wo edema eye Ghana for efa wo mo nje enkomhye enie ehu if you believe Azuka say yes ojitum ajitum onyintum amemfa wo atade na se ada na wo worship obi wuju obi di na onyo obi ni enti do onim nyansa no furudua no okwa aduaba no wo ho wo se wo tie haban na obekawo wo tie aduane de afakọ enti so okotie haban ne de obekawo asekere no de meka ne se omonche adifo ni na adifo atrofo nya ne na eba wo omo ho dada sani adwuma bia papa wo mboni wo mu no wo de ne se obetu anamo se besiuye esiuye aye nhyira yemfa buo ma omo ebuo se wo mo se me makase me nkase ntia nyame difo bia nyame difo kura wa start ne me nkase ntia no de di matem enye hwe mejawo kame wo ho ahoden e wo ho tumi e wo ho ahoden se kemetimi aye dede me kasa eko enso me fiu atade na se enti no onyame ama efie nyansa ye de bobra na de be kan se ye no do ye ho na afi eno ana ye srempa de ama oman Ghana enti nsem a yaken ebia na obi wo ho na wonte de me ko ye na se onti bibia se afre me am number no 0555 112411 0555112411 and 0277 20 40 82 0277 20 40 82 na ojidi se Sazuka betimi aboa wo de agiminya nkopon di Obofour ye beda eye wase na ewusiafo Obofour Zuka na chese ye ne no ebetwetwe nkomo no sese edin a wo use eno no sese ojanyame no afiri honom amanse Obofour afiri chese bibia for the great Azuka mum na sabre yi odi edi eye ni dwuma ne nsem a chese wo kan 31st night eno enenne ye bebobo eye eho obi a beka se enye ni nyina na ye kan ye ensem ne de dodo na ewo ho yaba na kache nkwa de ye de ni nyina ebeba ababesomo eno nti menyi wa video no emfa emfree aha unsubscribe ya ye like a videos na share on all the social media platform esu media ene ekuya sikapa makramo